Continuar com a cerimônia e pensa aqui me quero invitar dilante esta ex-primeiro-ministro de Antillas holandês, líder político do partido Rumang, do partido AVP, Partido Nacional, senhora Maria Liberia Peters, que vai dirigir sua mesa de tarde a nos distinguido invitado. Apreciable familia y representante de gente reino holandés presente aquí dan gente a 13 gente reino junto historia político despensa historia político constitucional de Aruba y de Antillas holandés ta testigua que voor de año 40, Jan Hendrik Albert Eman, de mundo político bon conocido como Henny, de feliz memoria, Tawela de nos Henny, estaba de boga para una posición constitucional, caminda Aruba, su gobernante por focus y concentrar más riba desarrollo de Aruba y así ponen en isla riba el rumbo para adelanto y progreso. Conferencia de mesa rondó de 1983 a abrir el camino para cana llega na etan angela status aparte para Aruba entrante promedio januario 1986. Ora é caminda legal constitucional e a abrir na 1983 nós ninguém para pensar que para 2 anos depois tanto Corsou como Aruba lo a confrontar cerramento de 2 refinerias. Essa aqui estava um impacto negativo sumamente grande de la vida social económico de Aruba y su pueblo. Abruptamente, casi bobovisa, desempleo en Aruba ha alcanzado un nivel de 40%. Ha surgido una situación que a mestera rescatar la economía de Aruba rápidamente para evitar que arubano obligatoriamente lo mestra abandonar país y familia en busca de una solución para cumplir y garantizar la necesidad básico. Pero manera es una canción conocí, o de nuestra canta de misa, da bisa. Ningún drache de cabello no ta cae, sino ta para voluntad de Dios. Y ta pensé, con hopi dolor humano, pero con fe y confianza, después de la calamidad que ha presentado de naceramiento del lago aquí en Aruba, entrante promedio januario 1986, primer ministro Henny Eman, con visión, con inteligencia, conocimiento, sabiduría y creatividad, al liderar un gobierno de coalición presentando un plan de rescate fenomenal en el bienestar de Aruba y su población. El pueblo de Aruba aprueba de ser un pueblo resiliente. Es aquí así posible que Aruba podrá salir más pronto posible exitosamente fuera de la calamidad mencionada rumbo para una economía floreciente a trobe. Indudablemente, el lucha, el trabajo de primera hora de Henny, abuelo, y Shonga, Henny su papa, ha servido también de inspiración para Henny
que Assadi pone mão na obra com hope e determinação. Nós grandes não tabisa, que tem na hora ser querido abandonar o mundo aqui, nós não mestre balotar o contato espiritual com o tim que estão queridos com aqui atrás riba mundo. Me dava a honor de firma e documento relevante na fim de dezembro de 1985 como o último primeiro-ministro de Antillas de 6 Islas. E tempo aí, emocionalmente, mas senti que me dava a firma para parte de mi bai. Bai lagami. No mesmo momento, me dava a ter confiança. Me dava a ter confiança em madurez de tanto governante como dirigente de plataforma social na Aruba. Que não a cuida e trapa adelanto de parte de mim como alagabay. O divórcio legal não afeta nossa simpatia para outro. E a vontade para caminhar por e desejável nos queda em contato com o outro. Riba nível de partido para partido. E também em a organização regional de Partido Social Cristiano do Caribe e Latinoamérica. Henny estava uma pessoa bem conhecida em Casti Pueblo, sede do Partido Nacional de Pueblo, em Penstraat, na Corsau. Nós podemos intercambiar com o outro, riba diferente tema, estratégia, prática não político, e assim consolidar uma relação duradoura entre AVP e PNP. Dirigente de dois partidos a honra e compreensão e cooperação que estava a existir fora de princípio entre o fundador de nosso partido. Esta, Henny, Eyman e Dr. Moisés da Costa Gomes. Família, amigo de nosso defunto Henny, permiti-me também, na nome de Sr. Dudley Lucia, presidente do Partido Nacional de Pueblo, Ruthmilda Larmoni, líder político do Partido Nacional de Pueblo, e Meister Suzanne Camelia Reumer, que trata também, durante diferentes gabinetes, ex-primeiro-ministro e ex-ministro de Justiça de Antillas Holandês, para expressar palavras de profundo condolência de não parte também. Passou nós está aqui, passou nós está sentindo que essa aqui é pouco que nós podemos aportar para demonstrar quanto apreço nós temos para nós defuntos e também o desejo ferviente que nós temos compromisso para seguir alargar to the end of time e compromisso que nós temos com o outro. Nós está confiar que o Senhor, de sua bondade, está estender sua misericórdia na nosso amigo Henny para edrenta da felicidade e reino de Deus, junto com o bom alma de família, amigo e conhecido que abai sudilante. Família, força e natura amigo e pueblo de Aruba, força para seguir adiante. Mas dank, senhora Maria Liberia Peters, ex-primeiro-ministro de Antillas e ex-líder político do partido.
nacional. Bonita palavra, bonita expresión. Siguientemente, está un honor también para mí presentar el lijsttrekker novo del partido AVP, representando a generación novo del partido. Este vai dirigir mes natuur presente, meester Wendrik Cecilia. Felice tarde a nós uni para nós por rendir gratitude, honor e respeito a grande líder, a romano, a casal, a tio e muito especialmente amigo que awe tordo receber do reino celestial. E me que o reino celestial e porta do reino celestial da abre e nós estimar tordo corona de excelência de serviço público. E me querer que a comunidade de Aruba, awe, te rende gratitude, na local que Heni a hasi para nós. Ne fundeixe forte que ela construir, que te dona nós awe como geração nova e privilégio para por seguir construir, arriba fundeixe forte. E essa aqui é a nossa responsabilidade. Ele é invisível, maneira líder do partido Mike Eyman, te gosta de elaborar de amistade, de familiaridade, da uni, minha persona também com Heni. Meu bisabuelo, Pedrito Breita, estima Heni Eyman, maneira sua própria yuna. Pedrito Breita, de momento não cardinal, a para banda de Heni Eyman, a para banda de família Eyman. E uma anedota que eu vou contar na mim, de meu antepassado, de minha abuela, de minha tanta grande, de momento cardinal, onde como bisabuelo inspirar para seu líder alante e bisa que eta sostener partido e eta querer de visão de líder visionário, de grande líder que Heni Eyman tata e a cana fielmente banda de je. Me te querer que essa aqui tá indicativo de caráter e exemplo que Heni alaga para nós. Grande líder com força de determinação e dedicação a de canalizar seu conhecimento, sua energia e seu propósito de vida, de criar fundamento forte que garantizar que a Aruba para prosperar, que a Aruba para avançar, que a Aruba para conhecer desenvolvimento positivo. E me querer que no momento aqui nós temos que aceitar e reconhecer que nós também temos responsabilidade, inspirar para nós líderes, não somente a carne caminha com palavra, mas também com hechos. La que palavra não de Sr. Heni Eyman, la que hechos não de Sr. Heni Eyman, inspirar-nos. Coração humilde, com a de unir uma comunidade, com a ordem guiar, dor de inspiração para percorrer, para toda gente ter uma oportunidade igual, para prosperar, para viver uma vida digna. E mais importante, sempre utilizar a palavra na frente nacional para subrayar a união como estertim de nossa comunidade, para nós lograr coisas tão grandes para nosso país. E no momento aqui, se me por oferecer uma palavra de consuelo na família, sobre o momento aqui, nosso coração está a dolor, mas no momento aqui, nós estimar do reino celestial de nosso Criador. E a Bíblia te diz que o reino celestial está comparado com um cunuco plantar. E me porvisa que o reino está sentindo sumes na casa, dentro da casa novo. Pero alaga nós com mensagem, que a Aruba está nos casa. E que dentro da nossa casa, nós temos que percorrer para ter união, para ter harmonia, para ter rectitude, para ter prosperidade para nós gente. Nós temos responsabilidade para seguir carga e legado de Heni Eyman, para criar desenvolvimento positivo para nossa casa e nosso país. E no momento aqui é importante, para o nome de minha geração, agradecer Sr. Heni Eyman, com toda a profundidade de nosso coração, para fundar-se forte e sólido que ela larga para trás para nós. Danke pelo serviço, minha maneira de indicar. Nós podemos resumir como excelência de serviço público. Me quero estender minha palavra de força e de condolência na familiares, na
na casa de Senhor Henny Eyman, na eu nang, sobrino nang, demais familiares nang, invitado nang, de honor ao presente, danke per presença, danke para honra nós e honra nos Henny estima, que Henny sossega na paz, e me seguro que aunque nosso coração está triste, Henny alaga uma ensinança e legado que nossa geração tem responsabilidade de seguir carga. Deus bendiga a cada um de vocês. Danke. Mas danke, Mr. Wendrik Cecilia, para a palavra na bonita escolhida de cá, na família nanta media partido AVP. Ainda não está demonstrar a amistade entre Aruba e Corsou. Ainda não talaga sempre legado. Esta wordt chamado ministro de Estado e esta ex-primeiro ministro de Antillas. Me quero chamar para dilante, senhora Emily de Jong Elage. Senhora Iris, Yunang, família nang, nós estamos aqui presente para inteira Aruba, inteiro reino. Nós estamos aqui hoje para celebrar um líder. Que é um líder? Henny Eyman, a cuida surumanang depois que o papa amori jovem laga. E mama so, e tabata cuida surumanang. Henny, a tuma partido back, ora partido, tabata, bayendo malo, Henny alanta partido back, bim back fi Holanda. Henny bay den barrio, tu resta kinami sami, ta conta vos tan komisa, tu resta kinam paso, personalmente mi notra con Henny. Henny sigi, Anto veta com la bire prome ministro presidente di Stato, di Stato essa parte, ante la mostra su amor, su dignidad, su sencillez e su coração com o pueblo de Aruba. Mike Kumi atra hopi ay junto. E bato veta com Mike sempre tapata bisami. Tende, Henny man na comidavo, pero Henny bisami hasitali tal coisa. Deus nós dois tabata quase mitabisa paribia para simang teawe. Junto com Doina, nós tínhamos amistade de mais curumang com outro. E sempre Mike tapapia, de Henny com o conselheiro. Então, hoje sei, me também assim, a conhecer Henny. Tasina cumbia, como chega Aruba, então, você mesa, mas ter a luta com a Holanda para nós também a estar essa parte. Então, me acorda, mas tive speech, tive plenty. Então, agradeci, Mike, que apesar de turcos, do parlamento, na batia, na para mal com ele, mas ter a cambiar estatuto. Então, Holanda, mas ter a domínio, então, Aruba também. Então, Mike, a luta junto com o parlamentário para cambiar estatuto para Corsou por aí assustar essa parte. Ora makabi papia ainda bula riba mi lugar tabata Henny Eyman. Henny bia bula minha mami danke anto felicitami. Que comica bisa que sei Henny tabata líder que estima sua família, ela estima sua romana, ela estima o pueblo. E la lucha para su partido, ante la lucha para Aruba, de maneira tranquila, humilde, anto com respeito. Pensei mesmo, Mike, mi tá aqui, para sobre mi mestiere bini, para sobre taba, será me conheci com Henny, aunque através de Miguel Purier, nós atende hopi de Henny também na Corsou, pero matra hopi junto com Mike, te awe nós tínhamos no Doina. Nós temos hopi bom contato, pero mi mestiere bem awe. Não somente para Henny, não somente para Mike, pero para mi felicidade pueblo de Corsou. E bisa nang kudanki na Henny. Aruba, tá bom assim na que agora aqui, anto nós tour por sinha de tá líder maneira Henny.
Minta bisa que só se gana paz, sino Heni sigue cuida. Isla Naki sigue cuida reino que bastima tanto. Palabra de aprecio, naturalmente, de dirección del señor Henny Eyman. Mientras tanto, toca turno ahora a nombre del gobierno de Aruba, vice-ministro-presidente, para bien dirigido mes también al pueblo de Aruba, nos llama para adelante, Mr. Xiomara Maduro. Boa tarde cordial na tour presente. Nós reunimos hoje para rendir homenagem e respeito a Jan Hendrik Albert Henny Eyman, pessoa que estava importante na história política de Aruba e também no desenvolvimento de nosso país, Aruba. Henny Eyman nasceu dia 20 de março de 1948 de uma família política que funda o Partido Cristiano Democrata AVP. Henny continua com o compromisso familiar e a liderar o Partido AVP e País Aruba por vários anos. No momento que Aruba logra sua status à parte, dia 1 de janeiro de 1986, Henny Eyman vai na história de Aruba como o primeiro ministro-presidente de Aruba autônomo. Seu liderado durante o período estava enfocado para estabilizar e reanimar a economia de Aruba depois que a refineria de Lago Acera. Henny serve em 3 términos como ministro-presidente do país Aruba, durante o ano de 1986 para 1989 e 2 viagens durante o ano de 1994 para 2001. Também, Henny tem rol significante no Parlamento de Aruba em oposição. Durante sua carreira política, Henny demonstrou seu amor para nosso país, sua fé em progresso e tem compromisso para lograr bem-estar de Aruba. Na última etapa de vida, Henny dedicou seu tempo para guiar e preparar a geração nova de líderes do partido AVP. Henny Award reconhecido também a nível internacional com distinção de Ordem de Francisco de Miranda de Venezuela e oficier in de Orde van de Nederlandse Leeuw de Holanda. De nome do governo de Aruba, como governante e também como político do país Aruba, nós está reconhecer e nós está dando crédito a uma pessoa que ha dedicado grande parte de sua vida no desenvolvimento político de Aruba, formando parte de diferentes institutos democráticos do país Aruba. Ser governante em função especial de país chiquito tem seu reto, sacrifício e toma energia e vontade de esnan que escolhe para fazer isso aqui. Esta conta mais para uma pessoa que é líder de partido e que funge na diferente ocasião como ministro-presidente do país Aruba. Hope esforço, liderar do partido, mestre desplegar para manter o partido junto, governo junto e povo bom informar para mostrar solo linha de manejo. Trabalho que Hope viaja, não está guardo apreciar, pero está hecho que tem mestre de tem gente disposto e que está escolhe para fazer o trabalho aqui.
Apesar que Henny asali de uma família com trajetória política e como pessoa, mestera toma a decisão dado momento de continuar e caminho de servir seu país, ponendo seu mês assina na disposição do povo de Aruba. Para isso aqui, em nome do governo de Aruba, nós queremos agradecer sua pessoa, para a dedicação, para o esforço na bem-estar do país Aruba. Danke também, nós queremos dar na família de Henny, que a permitir para a sostener Henny durante o ano de sua função como político do país Aruba. Dia 6 de janeiro de 2025, Henny Eyman faleceu na idade de 76 anos. Seu trabalho, contribuição e legado lo que dá sempre parte importante da história do país Aruba. Família, amigos, conheceram de Henny. Em nome do governo de Aruba, recebi nos mais profundo condolência na casa, na Henny Suyuna, na família, amigos, conheceram povo de Aruba, todos que a estima Henny na vida, tur simpatizante do partido que ela lidera para Hopi Aya, partido AVP, condolência. Henny, danke para tudo o qual que vou fazer para o país Aruba. Que a alma de Henny sossega na paz. Mas danke, Mr. Xiomara Maduro, para dirigir seu mês também no nome do governo de Aruba. Seguintemente, no programa, nós temos amigo, dia mais, de Sr. Henny Eyman, professor na Universidade de Central Florida, ex-ministro de Assuntos Econômicos e de Turismo do país, de 2 e 3 gabinetes que o Sr. Henny Eyman funge como ministro-presidente. Nós temos para adiante para dirigir seu mês na Bostantur, Sr. Mr. Tico Robertico Tico Cruz. Iris, família Eyman, todos estão presentes, bom tarde e bom-vindo também na tributo aqui que nós está rendendo na Henny. A passar o tempo que nós pensa como povo de Aruba, a palavra liberdade. É uma palavra profunda que quase pode bisa que nasce do povo aqui. A palavra liberdade trata conceito primordial ora que nosso partido adelanta na 1942. E na 1948, a palavra aqui há uma corrida grande, ora com grande quantidade de arubianos, afirma documento para pedir na reina que Aruba deseja estar essa parte. É um conceito bonito, uma inovação incrível do reino holandês. E isso é tipificado também o que o povo de Aruba a significar todo o tempo aqui para Henny. Henny a sabe interpretar espírito inovativo, de força, de estar resiliente, de parar a própria pia de ser arubiano. Pero em 85, ora que finalmente nós haya a liberdade plasmada na Constituição e no Estatuto, estava amarrando algo que estava hobby fastidioso para nós todos, para sobretudo amarrar no conceito de independência de 1996. Ora, com a madrenta política, com o Henny, na 1986, estava momento crucial que o partido nós discutir, que no momento dado, ora que nós demonstrar
que nós está digno de pôr para arriba nosso próprio pia como povo, que nós está digno de demonstrar que nós temos a vontade e que nós não estamos limosneiro como um povo, nós lo vai back e eliminar a fecha definitivamente de estatuto. E esse é o que sucedeu também na setembro de 96, com o liderazgo de Henny. A experiência aqui tem um linhagem grande de família Eyman. Maneira uma bisa, a sair de 42, a bula vai 48, a passa para Choná e a chega-se com Henny. A experiência é a de uma perspectiva na nosso partido, o liderazgo de Henny, para demonstrar que nós paramos com a experiência em um dado momento, num momento crucial de nossa história, ora que o nuvem escuro estava vislumbrado em horizonte aqui na Aruba. Gente na Bahia, desemprego, então tinha uma adversidade grande. E o que mais impressionante de Henny é algo típico de liderança extraordinário, quando ela mira oportunidade de adversidade. Isso é algo único como assim for DJ. E agora que nós temos de optimismo, não é somente optimismo por si, mas é traduzir a palavra liberdade de ação, que põe-nos como arubianos, sentimos mais orgulhosos de dar parte de um povo. Agora que nós pensamos que o plano de resgate não é um plano simplesmente para turismo, é um plano que está dando trabalho na nossa gente, que está pondo a vida independente da mesma casa, que não tem nada para pedir e mostrar que nenhum gente, mas que não está parado na própria pia. Ora que a cria estudo financeiro para cada rubiano, ora que acaba de estudar, como de não de roga a nenhum gente, sino que passar arriba o mérito, botar a raia, estudo financeiro aqui, é algo extraordinário. Ora, com gente sente maleza, com maleza bate na porta, que por para e quita medo de família não, para motivo de circunstância de inseguridade, e do nabo e fortaleza e confiança, que bote uma comunidade para trás, para ajudar como gente, como família, para vai para diante, e brinca e conquistar maleza, é algo que nos adune a palavra liberdade contenido. Para sobrepor de ideologia de democrata cristiano, está significa que gente está para gente independente, pero conjuntamente com outro em solidariedade, está ajuda outro no momento cardinal e crítico da vida. Isso é o que Henny faz. Ela traduzir o conceito aqui de liberdade, basado no valor fundamental de nosso povo, ela traduzir de ação de governo para de tal maneira cada de nós por sentir-nos mais seguros, por sentir-nos mais orgulhosos, por sentir-nos mais com perspectiva nova, por sentir-nos mais com nossa possibilidade não tem fronteira. E isso é algo onde a ensinança grande como a Henny. Nós fortaleza está basada arriba a criatividade coletiva do povo de Aruba. E o que Henny faz, Henny inspirar a inovação aqui, a inspirar a criatividade coletiva de Aruba, que de tal maneira que a nos separa onde nós está. Um povo grande, um povo com perspectiva sem fronteira, um povo orgulhoso, um povo que paga cada de seus débitos que tem, um povo que não precisa de supervisão de nenhum gente, um povo que quer estar livre e um povo que naturalmente deseja de seguir para diante com perspectiva para o futuro. Esse é o que me sinha de Henny. E esse é o deseja para o legado aqui que nós temos de Henny, e todo o tempo que inspirar-nos como geração nova, sobre o tempo é a parte da geração nova, para pensar aqui, por passar para outra geração, inspirar para o valor aqui de para arriba nos próprio pia, fortaleza próprio, com orgulho grande de estar um arubiano, não passar arriba e hecho que nós sabemos de barranca, mas passar arriba uma ideia grande que para Aruba,
futura possibilidade por não tem fronteira com tal que nós está inspirar para a união de nós, cada de nós. Henny, muito agradecido para a boa amizade, muito agradecido por dar nós a oportunidade aqui como povo para pôr mira a luz de horizonte na área 86, 87, ora que tem assim uma desolação do povo aqui. Muito agradecido de inspirar cada de nós para trabalhar duro, para sentir a força grande de nosso coração, de amor e dedicação que nós temos para Aruba. Muito agradecido de inspirar-nos, de uma perspectiva da novo, de mirar que se nós trabalhamos duro, nós vamos para diante. Muito agradecido também para a presença contínua, que ora no momento cardinal de nossa história, você está presente para guiar-nos, coordenar, junto com nós, para assim que Aruba por vai para diante. Henny, sua ideia, sua visão é transformar Aruba. É Aruba novo que nós temos hoje. É Aruba caminha coletivamente em nossa vida sem medo, com estabilidade. País que tem gana de sobressair. País que constantemente está para diante. Nunca vai para trás, sino para diante sempre. Esse é o legado de Henny. Me espera, me escuta, Wendrick Cecília, agora, me espera de coração, com o que nós fazemos, Henny, o legado é inspiração, basta riba valor profundo de cristão, de democracia cristã, que está aqui por seguir para diante do nosso partido. Me agradeço a minha Eyman de permitir, de donar-nos, Henny, como parte de nosso povo, para pôr a luta no momento crucial, para Aruba vai para diante, para transformar Aruba Jaui. Me agradeço a Iris também, para toda a área que ela permitiu-nos estar junto com Henny e estar bem ambiente de uma amizade profunda, de camaraderia, nunca visto, maneira como me cheguei de conhecer. Henny, sossegada na paz. Baixaranqui, Dr. Tico Cruz, ex-líder também do partido AVP. Mientras tanto, estamos para aguardando para bem condoler. Nós queremos pedir vossa paciência, mirando que segue de parte protocolario, maneira que nós terminar que segue tem chance para bem condoler família também. En vervolgens nodigen we voormalige premier van Nederland, minister van Staat, vriend van Mike en Henny, professor Dr. Meester Jan-Peter Balkenende, om woord te voeren namens het gouvernement van Nederland. Mevrouw Eeman, familie Eeman, excellenties, dames en heren. Vandaag staan wij stil bij het leven en de nalatenschap van een man die niet alleen een vader was voor zijn familie, maar ook een vaderfiguur voor zijn volk. Jan Hendrik Albert Eeman, beter bekend als Henny. Namens de Nederlandse regering en in mijn hoedanigheid als minister van Staat wil ik mijn diepste medeleven betuigen aan de familie, vrienden en allen die geraakt zijn door het heengaan van deze buitengewone man. Henny's familiegeschiedenis is nauw verbonden met de politieke historie van Aruba. Hij groeide op met de waarden integriteit, dienstbaarheid en toewijding aan de gemeenschap. Op jonge leeftijd vertrok hij naar Nederland om zijn middelbare school af te maken. Dit werd een periode van persoonlijke groei. Het overlijden van zijn vader liet een blijvende indruk achter en vormde zijn vastberadenheid om bij te dragen aan het land. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden toonde Henny al vroeg belangstelling voor ondernemerschap door een café te openen om zijn studie te bekostigen en zijn familie op Aruba financieel te ondersteunen. Bij terugkeer naar Aruba werd Henny de leider van de AVP, die er in die tijd minder goed voor stond.
Onder zijn vastberaden leiderschap herrees de partij en leidde hij Aruba naar een historische mijlpaal, de status aparte in 1986. Henny werd de eerste premier van het autonome land Aruba binnen het Koninkrijk. Zijn stijl werd gekenmerkt door een no-nonsense aanpak, geworteld in de diepe overtuiging dat zijn werk altijd in het belang van de bevolking moest zijn. Laten we stilstaan bij enkele van Henny's wapenfeiten zonder afbreuk te doen aan de andere zaken die hij heeft bereikt. Als eerste denk ik aan het behoud van het koninkrijkslidmaatschap. Hoewel de status aparte oorspronkelijk gepaard ging met de verplichting om na 10 jaar onafhankelijk te worden, overtuigde Henny de Nederlandse regering ervan dat Aruba's recht op zelfbeschikking ook het recht inhield om lid te blijven van het koninkrijk. Dankzij zijn diplomatie en de steun van invloedrijke figuren zoals professor Encisz Balin werd deze verplichting geschrapt. Hieruit blijkt overigens de historische band tussen de AVP en het CDA, een relatie die gebouwd is op wederzijds respect en gedeelde waarden en normen. En ook vorige sprekers hebben gesproken over de christendemocratie als uitgangspunt van politiek handelen en dat verbond ons. Ook tussen Henny's broer en eveneens minister-president Mike Eeman en mij als minister-president van Nederland werd die relatie onverminderd voortgezet. Natuurlijk is er ook de transitie, de economische transitie van het eiland, iets waar Henny om geroemd wordt. Na de sluiting van de raffinaderij toonde hij visie door de toerismesector te versterken. Hij trok internationale hotelketens aan, waardoor een nieuwe economische basis werd gelegd. Deze inspanningen waren niet gericht op winst of prestige, maar op het waarborgen van banen en toekomstperspectief voor het Arubaanse volk. Dat het belang van de mensen voor hem leidend was, blijkt ook uit zijn inspanningen om de algemene ziektekostenverzekering op te richten. Henny maakte een einde aan de ongelijke toegang tot gezondheidszorg door de introductie van de AZV. Voor hem was het onacceptabel dat niet alle Arubanen toegang hadden tot adequate medische zorg. De AZV werd een pijler van sociale rechtvaardigheid. U weet dat Henny, ondanks dit premierschappen, zich nergens op liet voorstaan. Hij leefde bescheiden en was gelukkig in een eenvoudig huis op Jaribuari, waar hij zijn eigen groenten verbouwde. Henny was een bruggenbouwer. Niet alleen binnen Aruba, maar ook in de relatie met Nederland en andere delen van het Koninkrijk. Minister-president Dick Schoof roemt zijn grote persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van de inwoners van zijn eiland, zijn visionaire geest en zijn grote inzet voor de toekomst van Aruba. Vandaag vindt in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam de nieuwjaarsreceptie van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin plaats. De koning en de koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix brengen hun grote respect en grote waardering voor Henny Eeman over en condoleren u met het grote verlies en wensen u kracht. Persoonlijk neem ik vandaag ook afscheid van een vriend. Henny was een echte staatsman, maar evenzeer een fijn mens. Zoals zijn broer Mike het treffend tegen me zei. Henny was de grote broer voor zijn familie, voor zijn volk en eiland en voor zijn partij. Mogen zijn leven en nalatenschap ons blijven inspireren om met integriteit, visie en liefde voor onze medemens te handelen. Henny, je werk is voltooid, maar je inzet voor dit prachtige land blijft en gaat verder. Met grote dankbaarheid voor alles wat je hebt betekend, leef je in onze harten voort. Rust zacht. Hartelijk dank, meneer Balkenende, voor uw mooie woorden.
Siguientemente, ta un honor más para nos presentar para vos para dirigir mes na tour presente. Eta wata Primeiro Minister de Aruba, eta líder do partido AVP e eta rumang menor de Henny Eyman. Nos queremos para adelante, Sr. Mike Eyman. Excellenties, uitgenodigden, koninkrijk en landgenoten, vrienden. We hebben veel met Henny gedaan, maar dit is wel het zwaarste. Het is veel en diep hetgeen we afscheid van nemen vandaag. Het zijn onzegbare lijnen van liefde en bezieling voor mens en land dat zich herbergt in een persoon waar wij allemaal intens mee verbonden zijn. Het bestaat en beslaat generaties van dromen en toewijding, van lotsverbondenheid met onze landsgenoten in alle hoeken van Aruba. Net zoals hier is er pijn en verdriet in huiskamers over ons hele eiland. Wij voelen deze betrokkenheid en waarde en voelen ook de steun die wij vandaag van de gemeenschap, van het koninkrijk, van eilanden binnen het koninkrijk en ver buiten het koninkrijk ons bereiken met warmte en liefde. Namens de familie bedankt aan alle regeringsdelegaties hier vertegenwoordigd. Bedankt aan de Nederlandse vertegenwoordiger, de minister van Staat, Jan-Peter Balkenende, die de kruistocht heeft gemaakt, helemaal naar Aruba, om met ons de warmte van de Nederlandse regering, van het Nederlandse volk, met het Arubaanse volk te delen. En alle Antilliaanse premiers die vandaag hier hun sentimenten hebben gedeeld over het leven, het project en de visie van Henny. Wij voelen vandaag een enorme leegte. Namens mevrouw Iris Eyman-Arends, zijn echtgenote, Henny zijn kinderen, broers en zusters, wil ik uitspreken wat wij voelen tegenover allen die vandaag met ons rouwen. Hier op dit eiland en in heel Aruba, het koninkrijk en op vele plekken in het buitenland. Wij hielden intens van Henny. Van onze ouders en voorouders ontving hij inspiratie die hij op zijn beurt met ons deelde. Hij gaf ons, Aruba en de AVP, zijn schouders in tijden van beproeving. Standvastigheid en wijsheid in momenten van onzekerheid. En deelgenootschap en warmte in tijden van vreugde. De leegte en de pijn die wij vandaag allen delen, zijn geen eenvoudige gevoelens om in woorden te vatten. Zijn ongelooflijke drive en visionaire plannen en ideeën evenmin. Nog moeilijker om in woorden te bevatten en te beschrijven is het ontroerende enthousiasme, de vastberadenheid, de geestverwantschap, de lotsverbondenheid, de waardering, vriendschap, trouw en aanhankelijkheid die Henny omringde als drager van een diep gevoel dat leeft in de Arubaanse harten en zielen. In de woorden van mijn vader, zijnde immers de drijfveer van veel grotere geestelijke kracht, zijnde de stem rechtstreeks uit onze harten. Maar hij was al deze dingen. Hij hield onvoorwaardelijk van het leven en leefde het met volle intensiteit. Vandaag, terwijl we ons voorbereiden om hem te laten rusten, ligt hij hier aan de voet van de standbeeld van onze grootvader, Henny Eyman, wiens naam hij zo trots droeg. We eren een nalatenschap niet alleen van politieke prestatie, maar van diep persoonlijke offer voor het welzijn van allen.
Zo bijzonder dit moment, aan de voet van zijn grootvader. Naast het Arubaanse parlement en het regeringsgebouw, dicht bij de gouverneur van Aruba. Meer dan 3/4 eeuw geleden deed onze grootvader in zijn zoektocht naar beeldspraak om zijn strijd voor een autonome positie van Aruba kracht bij te zetten, deze uitspraak. Ik wil liever zelfstandig zijn van Curaçao en aan de voet liggen van een eigen gouverneur van Aruba als vertegenwoordiger van de kroon, dan aan de voet van Da Costa Gomes, alhoewel hij mijn beste vriend is. Zijn beeld staat vandaag aan de voet van het gouverneursgebouw van het autonome Aruba en de eigen gouverneur van Aruba. En uitgerekend zijn kleinzoon met zijn naam werd enkele decennia later de eerste minister-president van Aruba die zijn eed aflegde voor die gouverneur van Aruba op 1 januari 1986. Dit moment was de vervulling van de strijd waarvoor onze voorouders zoveel hadden gegeven. Aruba kende in de jaren 20 van de vorige eeuw een enorme economische groei met de komst van de Lago-raffinaderij. Maar door gebrek aan politieke zelfstandigheid binnen het centraal koloniaal bestel bleef het welzijn van het Arubaanse volk verwaarloosd. Mijn grootvader wijdde zijn leven aan de strijd om hier verandering in te brengen. Een uitspraak die hij daarbij deed, blijft voor ons leidend en was ook voor Henny een richtsnoer in zijn politieke carrière. Ik citeer: niemand, hoegenaamd niemand, geen bestuur, geen landraad, geen ingezetene heeft de huidige gunstige economische toestand op onze plaats gecreëerd. Doch de handen der voorzienigheid. En zulks blijft als hoofdzaak van de landraad om naast het plaatselijk bestuur te zorgen dat wat de Hemelse Vader ons geeft rechtvaardig moet worden verdeeld onder de bevolking. Mijn opa bracht hiermee de bezieling van Aruba onder woorden. Een onbesproken convenant, een steeds aanwezig verbond uit waardering voor de schepping, een gezamenlijk gevoelde dankbaarheid om hier in verbondenheid met elkaar te kunnen leven. Dat heel speciale saamhorigheidsgevoel is vanaf die tijd deel gaan uitmaken van de Arubaanse ziel. Het doel was het bonum commune, om het mooi te zeggen. Dat is het algemeen welzijn, het gemeenschappelijk goed, dat ieders individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Een innerlijk gevoel van aanvaarding en van het plichtsbesef, met prachtige woorden ook ooit door president Kennedy in zijn inauguratierede verwoord. Daarvoor vragen wij zijn zegen en zijn hulp, maar wetende dat hier op aarde Gods werk echt ons eigen werk moet zijn. Vrienden, de ziel van Aruba putte net zo haar kracht uit dankbaarheid voor de hand der voorzienigheid en aanvaarding van gespreide verantwoordelijkheid voor het eigen lot. Dat zelfvertrouwen versterkt door samen overwinnen van zoveel weerstand, tegenspoed en beproeving gaf ons kracht. Onze voorouders en onze ouders hebben zo enorm betrokken blijk gegeven van strijdvaardigheid en verbondenheid. Henny is er intens mee opgegroeid. Hij kende hun inspanning. Hij heeft gehoord van hun pijnlijke tegenslagen. Hij was trots op hun overwinningen voor Aruba. Zij waren dag en nacht, als het nodig was, op show voor ons Aruba. Het begon bij de politieke pionier, de voorvechter, Cornelis Eeman, die in 1900 beëdigd werd als de eerste politieke leider als landraad van Aruba. Na hem kwamen vele generaties van landraden, statenleden, eilandsraadleden, ministers tot en met
de eerste minister-president van Aruba, mijn broer Henny. Mooie titels, maar vooral waren zij leiders en dienaren van de mensen van Aruba en bovenal hun broeder. Het gelaat van de anderen was altijd in hun blik. Dat schiep betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Voor Henny was liefde voor Aruba en het volk de leidende ster in de hemel. Creëer voorspoed en condities daarvoor en deel die voorspoed met de burgers van ons eiland. Dat heeft hij met een visie van volharding ook volbracht. Het wonderbaarlijke economisch herstel van Aruba, onze economie, met zijn toeristische uitbreidingsplan. De voorspoed delende met de minst bedeelden door de verdubbeling van de ouderdomspensioen. Investeringen in onderwijs, opening van een eigen universiteit, de invoer van studieleningen, de algemene ziekteverzekering en de verbetering van wijken. Zijn visie voor Aruba was net even als onze grootouders onlosmakelijk verbonden aan het welzijn van onze gemeenschap. Hij was ook de man die in alle acties die Henny heeft uitgevoerd over de jaren wou garanderen dat de Arubaanse positie, staatkundige positie, ingebed zou blijven binnen het koninkrijk. En het koninklijk huis was daarvoor het bindende kracht. Dat de Nederlandse vlag hier nog hangt, is dankzij Henny. Maar voor ons was hij ook de grote broer die zijn schouders leende toen wij onze vader vroegtijdig verloren. Toen onze vader overleed en 8 kinderen en onze moeder achterliet, was het Henny die zijn studie in Nederland onderbrak om ons bij te staan met kracht van zijn karakter en de diepte van zijn hart. Hij werd de pijler die ons gezin bijeenhield in de moeilijke tijden en zorgde niet alleen voor steun, maar ook voor liefde en begeleiding. Toen ik 11 jaar oud was, ging ik met vrienden zwemmen op zondag bij het strand. We maakten een vlot en dreven naar een rif ver uit de kust. Op de terugweg werd de stroming te sterk. Na een wanhopige poging om terug te zwemmen, raakten we uitgeput. Eén van ons haalde het niet. De tragedie trof ons diep. Nog maanden hierna belde Henny vanuit Nederland elke zondag om ons moeder te vragen: zijn alle kinderen thuis? Henny heen gaan laat een leegte achter die woorden niet kunnen vullen. Maar zijn leven laat een nalatenschap achter die ons allen zal blijven inspireren. Rust nu, lieve broer. Je hebt ons lang genoeg gedragen. Mogen we kracht putten uit jouw voorbeeld en het Aruba blijven bouwen dat je zo dierbaar was. Schouder aan schouder. Precies zoals je ons hebt geleerd. In onze hart zal die telefoon altijd blijven rinkelen. Zijn alle kinderen thuis? Hartelijk dank, dames en heren. Momento nang difícil, naturalmente, para miembro ng família. E Sr. Mike Iman tesunko a expressar na sua melhor forma. Mientras tanto, nos quero invitar par de minutos para qualquer bem condoler. Assim que livremente nos lo dona par de minutos, maneira como abordo anunciar de parte da comissão organizadora.
pabing condoleer e familia ng nos Lotabek dentro de un par de minutos. Siguro televidente, no momento na aqui nós está continuar com nós tomamos pausa um rato para o que trata é cerimônia mesmo, depois está continuar e dominar mesmo, pero no momento na aqui nós está dando espaço para o qual trata é pessoa na que está presente aqui que quer assim um acto de condolência também no momento na aqui nós mira que reita bastante larga agora aqui eta bira vai no momento aqui tem cura de oficina de Sua Excelência Governador de Aruba, senhor Alfonso Bulcaut, para qual está dando momento assim também para continuar que momento aqui de condolência nós estamos mira assim que também não tem que mais ligar o qual está curado passar, mas agora aqui nós vai purba eliminar baja a quantidade de pessoas que tem esperando a tomar lugar rato de cerimônia que está planeada acaba ela inicia um tique mais promê que o que está premirar se está botar riba e agenda para iniciar ongeveer quarto pa 3 para essa que iniciar promê e diferente dignatário aí para palavra também nós estamos tem ex-minister ex-primeiro-ministro de Antillas Holandesa como também ex-primeiro-ministro de País Sul depois nós estamos tem palavra também de ex-líder do partido AVP senhor Tico Cruz como também ex-primeiro-ministro de Holanda e concluindo assim também e seguro toda gente presente na comunidade aí na quizás também televidente na casa no momento que o man mais chiquito de senhor Henny Eyman qual é ex-primeiro também do país Aruba senhor Mike Eyman aí a palavra e a terminar essa aqui de sentido completamente também outra sentia também o man grande e sunco assadi volve back casa laga seu estúdio banda para riba e direção de família tempo e a botar aqui rumana tá onde. Exactamente, verdad, è un momento più emozionante. Come quer o non quer, bota ma che me sicuro è stato un momento di hopi convivenza, hopi bonito. Dus nel momento aqui, ja, nada donando a chance. Bastante que é público grande que está aqui ainda, dando uma oportunidade para não por despedir de Henny e também condoler família não gostei, não também reque programa, esta mostra que não está reque antigo, pero com hopi nós com hopi não lo por reque. E momento não aqui a agenda está correndo no tempo, nós está poni para finalizar quarto, passar de 4 aqui na cerimônia, depois do momento que corte fúnebre sali direção de Santana Protestante e no momento aí também nós temos colega presente, Carmichael está presente e na mesa vacina dona abo e abo televidente que não logra ir na abo televidente que quizás está dentro exterior e está mirando o qual está tratando transmissão aqui caminho que nós estamos comemorar a vida de líder ex-primeiro mandatário de nosso país Aruba qual é o senhor Henny Eyman. Seguro. Tem algum dignitário na dona bonita
testimonio, ¿no? Sí, testimonio. Hopi interesante. Lo que nos está conversando fuera temprano con diferentes de nos invitados, ¿no? Y nos atrecen de una manera sumamente elocuente. Y hopi bon, que bota sia de algo de historia que asocia de tiempo allá y power. E vou escutar também ex-primeiro-ministro de Corsou, qual é a senhora El Haga, que tem respeito grandemente para o senhor Henny Eyman, para seu conselho naquela dune. No mesmo momento também vou escutar de Jan Peter Balkenende, que também é personagem hopi grande da Europa, seguro primeiro-ministro que tem reconhecimento e hoje em dia está reconhecido como ministro do Estado, seguro ela diba a palavra de nome de governo também, de nome de primeiro Dick Schoof, que ela diba alguma palavra de nome de governo holandês. Para a família Eyman, que hoje seguro está despedir de pessoa que, em verdade, para hopi de nós na isla, está aqui como líder, está aqui como político, para não conviver com ele em casa, não aqui como tata para não também com ajuda lanta e família. Então, sabe que tudo o qual eu por escutar de palavra de romano mais chiquito. Yes. Qual tá, senhor Mike, qual tá momento hopi duro também como romano mais chiquito, para a palavra na inteiro de romano mais grande. Exatamente. Está emocionante. Está emocionante. Está emocionante. E vou para reparar, turendo começa aqui a Brel, mas Alenso, vou por dominar, está emocionante. Hoje já vou pôr no mês em sapato e Kiko está bom sentimento na hora. Está Está momento hopi palavra não bom escolhi também. Bota mira que está começar de forma e depois está ribabo mais a final de parte de família. Correto, e não é tal, não é peso da cinta. Não é peso da cinta, está ribete no último momento aí, caminha com a televidente também por a sentimento que tudo está presente que não abiba e a quantidade de pessoas que segura está presente a um dia caminha com o governo declarar inteiro estatal, dia solene e seguro. Caminha com a comunidade de Aruba está sali e honra é grande político. Mas se mencionasse Ivan, tá bom para nos mencionar também. Em verdade agora aqui está 3 horas e meia, riba nosso canal. Em princípio, normalmente, nós não temos programa carnavalesco, à noite que tem programa Dengue, também nós não temos depois de novo o programa aqui, mas o dia está considerado totalmente solene. Então, por esse motivo, desde manhã nós está aqui mesmo, na loja de cerimônia, não tem nenhum programa carnavalesco, nem novo, não também tem programa de Dengue, essa aqui está por motivo que o dia está ser considerado dia solene. E parte de notícias sim, lo vai dar? Notícias também dor, de notícias nós está recapitulando, essa aqui mais claro também, mas ibando mesmo protocolo, não tem nenhuma recapitulação de lo qual a sociedade de fim de semana. Nós não está papiando de ambiente não carnavalesco, que em verdade nós está em temporada, mas há dia de respeitar, há dia de parar quieto rato e respeitar o líder, senhor Henny Eyman. Sim, há também nosso governo também vini, em persona de ministro Xiomara Maduro, que também dona seu respeito merecido. Em nome do governo de Aruba. Em nome do governo de Aruba. Assim também nós temos presente Sua Excelência Governador, senhor Alfonso Buchhout, como também presidente do Estado e diferentes membros do Estado também que estão presentes para dar honor, rinde honor. Sabe, mas ainda em verdade, está diante do edifício do Parlamento de Aruba, que está net, banda para bom, aqui na mesa de Plaza Henny Eyman, pero como que está persona que segura a fungir em todos os roles como ministro e como parlamentário, está nosso honor também para render honor diante do bestuurskantoor, como também Parlamento de Aruba. Isso é de mais trempang e depois para depois de 10 horas começar a cerimônia aqui mesmo na Plaza Henny Eyman. Seguro. A última parte agora aqui, também o público ainda está aqui para dar condolência e despedida de Henny. Depois também Domi Hazelnoot, que lo hiba su discurso, e Jenang lo sale rumbo para Santana, protestante de Borjavasar. No momento aí também nós temos cobertura, pois há uma cobertura total
riba el día de entierro del señor Henny. Mas nós de Aruba ta queda constantemente con lo cual te trata de señalar aquí mesmo, desde a televidente na casa que não há oportunidade of não por ter presente de bina maleza, trabalho, que outro, bota viva de exterior. Nós de Aruba ta sabe brinda a imagem aqui e nós sabe também trazer entrevista de diferente forma para abo também, quizás jovem maneira amigo não viva de época aqui, pero puta conhecer e saber história de lo qual te trata líder nan com a sabe hiba nos país dilante. Exacto. Un día largo. Dia largo. El día está largo. El día está bastante largo, más que claro, pero el día não assina, el día não trabalho, el día não conhecemos. Boa, ainda tem mais largo. Tem notícia ainda, esse dia está continua tendo borja noite, pero é dia caminha que nós está rinde honor e respeito. Esse dia, em verdade, devo mencionar essa que tique mais trempang. É dia caminha que o calor está forte riba nos isla, pero é dia que normal também regular, Aruba sempre está calor. Sempre está calor, pero mais que claro, se chama o Crisis Management Office, a SADI brinda grande quantidade de tent, caminha culturas não que também para fazer acto de condolência, para tranquilamente bauti tent nang aqui e bueno, também tá em verdade é solo aqui um rato por vai posicionar o mês tique diferente, também tique mais fastioso. Pero está todo el viento está fresco de manera sempre que nós temos nas islas e é solo está por rato no momento aqui quando a está vendo hopi ligeros dentro de pouco e acaba nós está continuando com a cerimônia. Me te quero no momento agora aqui para todos nós dar rato de música cálido que nós temos no momento aqui de senhor Harbay traz o piano e mais aqui rato nós está continuando com a cerimônia. Vamos passar o rato para o que trata é música solene.
We geven graag even de gelegenheid aan meneer Balkenende om een brief namens de Nederlandse regering aan weduwe mevrouw Iris Eeman te handigen. No momento na aqui, minister van Staat Jan-Peter Balkenende está entregando carta na nombre do governo de Holanda na viuda senhora Iris Eeman. Hartelijk dank.
seguro nos está continuando con lo cual te trata nos cobertura aquí na mes, lo cual te trata entero estatal de señor Henny Eyman. Ahora aquí la comunidad vez más haya una oportunidad para por así parte de condolencia na familia, ¿no? Y después nos lo está continuando qué programación que tiene y siguientemente lo te dominé Hazuno que lo está llevando palabra y después ya sei cortejo fúnebre ta sali dirección para Santana Protestant. Nos mira, lo cual también toma lugar ahora aquí, nos está en espera para momento camino que es aquí continuar con la agenda mesa, Ivan. Correcto. Se está dando oportunidad para ainda esse não chega mais lá no momento de discurso não a tomar lugar, tem hope gente mais chega para assim que condoler e despedir e nada na oportunidade para assim que hace aqui, que pouco a pouco nós mira que essa aqui também está chegando a parte mais culminante que também não é que vai anunciar dominei Hazelnote que lo dirigí alguna palabra y llenan para salir para Santana. Me comprende que tiene algún medio de comunicación como radio que también está transmitiendo el señal aquí. ¿De la Roma? Sí, para nos queda una minuto corta nombre de emisora na Icotei, pero sí, están escuchando aquí a través de radio. Un saludo para vos también. Mas claro, tá bom para anunciar para todos que está bezig, está mirando nos transmissão no momento na aqui riba Facebook, é live, tem limite riba Facebook live. E nós está chegando a quantidade de hora na que vai live riba Facebook para esse motivo. Uma vez que essa aqui word cortar, de viaja lo crea outro live. Então, me pedi a televidente que está bezig está mirando a transmissão aqui, vive direto via de nos Facebook page de Telaruba, para querer esperar, mas agora que dentro de pouco nós stop live e nós reiniciar back. Então, a mesma página aqui de Telaruba, vou estar raiando outro live. Essa aqui está debi, não está debi algo de Telaruba, está debi na policy com o qual trata Facebook mesmo. Depois X quantidade de hora de transmissão. Essa aqui não por continuar, nós não stop, mas tem caso que nós de Telaruba vai stop, mas meio que chega na parte aqui e nós reiniciar de viaja riba Facebook. Para abo que também está mirando isso aqui via Facebook, também nós tem local da trata nos website, como também riba canal GES3, 23, nós está transmitindo local da trata e dia já. Interessante é pedir, não está essa mais informação como ainda está dizer, o tanto hora vou porta live riba Facebook. Sim, Facebook tem policy de X quantidade de hora, depois não mês está corta isso aqui, mas no caso aqui o técnico não diz ela ruba está atento e não indicar nós producer indicar a pessoa que nós está fazendo isso aqui para o televidente que está mirando isso aqui, please se corta de refresh a page riba local está trata Facebook page mesmo de Telaruba e assim bota queda em sintonia também ou bota diz que o canal e bota vira subir nos canal mesmo riba cable e assim bota seguir de mesma forma também riba pantalla muito mais grande pero nós está compreendendo também que está na trabalho vou usar a app também de Telaruba pero tem uma gente que gosta aqui comentário e comentar também desde a oportunidade aqui Facebook está em minha plataforma para assim essa aqui também demonstrar a palavra de condolência na família também e esse é o qual Facebook te brinda caminho como pode dar um comentário. Pero muito em particular é de exterior que não tem sinal de cable para não voar aqui. Sim, mas aí nós de Telaruba te brinda tu oportunidade que tem desde caso aqui nós tem Facebook, nós tem YouTube, tem a Telaruba app e tem nosso website também que te donava tour de maneira forma na plataforma para abo por mira Telaruba na onde que botar em exterior. Então, isso também no momento que não tem sinal de cable de aqui, se você vive na nossa isla, por fazer uso de qualquer plataforma que nós estamos brinda a imagem aqui para todo televidente rubiano em exterior. Exatamente. Well, el momento culminante está llegando poco a poco. Sin embargo, obvio ahora, por 8 horas y media de mañana, transmisión aquí a Cubisa y no stop. Nós estamos cumprindo com um compromisso que nós fazemos
Pasine que dona realce na un gran persona, una persona de Mike así último discurso como el man más chiquito y hopi como enfador, pero te sigue. Yo estaba señora Ruti Friswijk. Ruti Friswijk. Está pidiendo mi atención. Un chance. Para un poesía. Buon tardi, pueblo di Aruba. Mi te pidi permiso mi recita il poema cortico acrostico come scrivi per dedicare a Henny. Non mi va a lo che ha Ok. Henny Eyman, rest in peace. Hope estima pa miembro di su Partido Verde, estadista, líder político y prome minister ejemplar. Niun mes coscune, nostur ave te recordé y Aruba di luto lo despedí DJ. E tambe a trabajón pa su isla stima Aruba. Momento nan tristo cota oni su pueblo. Aruba te agradecido pa todo su bon trabajo. Na su creador de amor, entrega de luz y amor eterno. Lady Ruth, danke. É tá arriba meu coração. Ayer à noite me será chamar Baba Herdei, portar na alagami recite matrempan, pero de coração, danke que você está trazendo mais cerca do pueblo, sina também. Sim, o pueblo também está aí bonita mensagem aqui. Obi danke Ruti. Obi danke Ruti. Condolência na família Eyman. Maya maneira balcanenda, papia marcha bonita mes, Mike também, mas vira emotional. Pensei me tinha zona brel inteira tarde vesti, passou me um poeta de pueblo, me tá sinti para pueblo, me tá llora com pueblo, ora tá llora e me tá hari com pueblo, ora tá hari. Então a tarde tá tristeza, mas sinti, pero com agradecimento, não? Tura papia elogiando bom show de gente e tem família com a começar te terminasse ora cultura Eyman não estava namando, pero Mike também está hopi bom, dus Deus bendicionar Aruba, dus eu me quero compartilhar e danke para a oportunidade. Thank you. Hopi bom. Masha danke. Dame mais rensunci. Seguro, aqui dá outra palavra de senhora Ruti Friswijk, caminho que ela declamar uma poesia, que ela dedicar seguro na senhora Henny Eyman. E nós temos a oportunidade para fazer isso, então está bezig te bieden de minha direção, mas não compreender aqui que está o problema é que saca-nos pic. Não, está mostrando-me o telefone para fazer uso de oportunidade e mais que claro, nós temos a oportunidade. Então, mira, rei abira completamente baixinho, na minha toma nota se nós estamos mirando MC acaba tomando posição para assim aqui nós continuar com o que trata é programação de a tarde que agora que é dominei as notas vai ter som que vai riba palavra assim o qual trata é cerimônia que vai tomar lugar e depois de essa maneira nós sabemos mencionar mais claro durante a hora de dia programa de dia lo está terminando aí mês na Santana Protestante caminho com o riba senhor Henny Eyman na seu último lugar de sossego eterno. Assim não mesmo. Está em processo, que não falta muito mais para a parte que concluir aqui não, então assim. Para ser prometo não ser transmissão Ivan Kiko tá louco bota bisame bambisa di full dia Kiko bota mira como highlight di dia jave entrevista na Copahiba. Den tour entrevista highlight é momento de lograr estar essa parte. Dus lo que sucede na 1986. O Aruba atrenda su stata essa parte. Então, den tour conversação com nós tem mas sinto de nantur e seita até momento. Seita até momento que abim mais adiante de nantur conversação. Este momento também que marca uma história. Marca a história com a AUE nós está sendo aqui. A AUE nós está tendo essa aqui. Agora que nós está escutando essa cerimônia, nós vai back rato para a senhora Eli. Van harte dominee Pieter Hazenoot om ons met woorden van hoop en zegen te begeleiden. Dominee Hazenoot. Hey.
Iris, broers, zussen, excellenties. Wat fijn dat we hier met elkaar aanwezig zijn. Om op zo'n hartverwarmende en bemoedigende wijze afscheid te nemen van Jan Hendrik Albert Eeman, Henny. Ook Nos Lieder genoemd, maar er zijn er 2 van. Ik wil graag beginnen met een kort moment van stilte om te bidden. Heere God, Vader in de hemel, we komen deze middag, deze bijzondere middag, tot u. We worden stil, omdat we geconfronteerd zijn met de eindigheid van het leven. En we komen bij u voor troost en voor woorden van richting. U heeft het gezegd, wie mij zoeken, die zullen me vinden. En wie tot mij komt, die zal nooit beschaamd uitkomen. Heren, we kijken naar u door de persoon van de Heer Jezus, uw Zoon. De redder en de verlosser van deze wereld. Hij heeft ons de Vader doen zien. En we bidden, Heer, dat u ons vanmiddag woorden van troost geeft vanuit uw woord. Die ons kracht geven en verder helpen. En we danken u voor de grote betrokkenheid van het land Aruba aan de familie. Om Jezus wil. Amen. Een windje kan lekker zijn, maar... Wij lezen uit de Bijbel, uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u klaargemaakt heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg, die weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Geliefde aanwezigen, als je de weg kwijt bent, als je verdwaald bent, dan zul je die weg terug moeten vinden. En waar begin je dan? Bij het laatste punt van herkenning. Als je daar maar naar terugkomt, dan vind je de weg wel weer. In de tijd dat Henny in de politiek kwam, zo vond hij, was Aruba de weg kwijt. En moesten ze onder zijn leiding samen de weg terugvinden. En daar heeft hij zich altijd voor ingezet. De weg kwijt zijn. Het gebeurt ons allemaal. Steeds minder, want we hebben een TomTom of een navigatiesysteem in je telefoon zitten of een appje, zodat je de weg kunt vinden. Al werkt dat op Aruba, gelooft u mij, ik gebruik hem veel. Niet altijd, soms kom je op een zandweg uit waar je niet moet zijn. Maar doorgaans werkt het. De weg kwijt zijn. We begraven vandaag niet alleen een staatsman. We begraven vandaag
Een echtgenoot. Voor meer dan 10 jaar getrouwd, voor meer dan 42 jaar samen. Iris. We begraven een vader. Een opa. Een broer. En een oom. En een schoonbroer, een zwager. Dank u wel voor de aanvulling. En we begraven een vriend. We begraven niet alleen maar een icoon. Iemand die iets gedaan heeft. Dat hebben we vandaag wel genoeg gehoord. We begraven iemand die iemand was. En dat doet altijd zeer. En als je op een dag als deze, hoe bijzonder deze dag ook is, afscheid moet nemen, dan doet dat zeer. En dan laat je dat achter met een gevoel alsof je even de weg kwijt bent. Want hoe moeten we nu verder? Onze levenspartner, onze vader, onze opa, onze broer, onze grote broer, zoals het vaak gezegd is. Weg. Nooit meer een belletje. Nooit meer advies. Nooit meer in zijn witte landcruiser even voorbij rijden. Om te kijken of alles goed gaat. Vanaf nu blijft het stil. En dat is hetzelfde gevoel wat ook de discipelen hadden. Jezus neemt ze apart. En hij spreekt met ze en hij zegt, luister, nou moet je niet ongerust worden, nou moet je niet bedroefd worden, maar nou moet je niet in paniek raken. Ik ga er vandoor, ik ga weg. Jullie weten wel waar ik heen ga. Jullie weten wel waar ik heen ga. Dat bleek niet zo eenvoudig te zijn voor de discipelen. Ze waren zo gefocust op het hier en nu. En op het koningschap van de Heer Jezus. Ze hadden gehoopt dat hij de Romeinen zou verdrijven. Ze hadden gehoopt dat hij het land zou vrijmaken. En de nieuwe leider, de nieuwe koning zou zijn. Die zou voorzien van brood en vis. Die zieken kon genezen. Dit was de man die de AZV heeft uitgevonden. Dit was de man die de voedselbank gestalte had gegeven. En dat allemaal zelfstandig. En nou zei hij dat hij wegging. Dat hij ze achter ging laten. Ze waren door dik en dun gegaan. Mensen hadden ze toegejouwd en toegejuicht. En mensen hadden ze veracht. Met z'n 13e. De Heer Jezus en de 12 discipelen. Sommigen waren wild van hem. Anderen konden hem niet luchten of zien. En wilden hem zelfs dood hebben. Maar nou zegt hij tegen zijn nabije vrienden. Ik ga je verlaten. Ze begrepen er niks van. Ze waren zo ver gekomen. En nou gaat hij weg. Het is een beetje de houding die wij vaak met elkaar ook hebben. Vooral als het gaat over mensen zoals Henny. We kunnen niet zonder ze. En soms, heel eerlijk, Henny had dat minder, maar anderen hebben dat misschien wel. Soms denken we zelf ook dat ze niet zonder ons kunnen. Dat we zo nodig zijn. Dat het op onze schouders rust. Totdat we het stokje over moeten geven. En blijkt dat het allemaal best wel goed gaat. Ook zonder ons. Henny kon dat goed. Die trok zich terug in de Kunuku. Had een prachtige Kunuku-woning. Waar hij zijn boontjes verbouwde. Zijn katten voerde. Zijn honden verzorgde. Met de kleinkinderen spreekbeurten voorbereiden. En dammen en schaken leerde. Prachtige dingen. En Aruba draaide wel door. Het was overgegeven in iemand anders zijn handen. Hij bleef wel betrokken. En op de achtergrond deed hij ook zijn dingen wel. Maar hij liet het toch vooral los. Jezus zou dat ook gaan doen. Nou ja, loslaten niet. Dat doet hij nooit. Maar achterlaten, dat wel. De discipelen moesten het over gaan nemen. Zij zouden zijn handen worden, zijn voeten, zijn mond. Wat Jezus deed, al die goede dingen, al die prachtige wonderen en tekenen en al die barmhartigheid die hij betoonde, dat mochten nu de discipelen over gaan nemen. We zouden kunnen zeggen de kerk vandaag, de gelovigen.
Maar hij zou ook weggaan. En als hij dan zegt, ik ga weg en je weet waarheen, dan zeggen die discipelen, we weten het niet. We weten niet eens waar u heen gaat en we weten ook de weg niet. Ze waren de weg dus kwijt. Je kunt hier vanmorgen of vanmiddag zitten en voor je gevoel de weg kwijt zijn. Want degene die richting gaf, degene die voorop ging, degene die altijd even checkte of het wel goed ging, even inbelde, even langskwam, zich even bemoeide, ook in Cas di Partido. Die persoon is er nu niet meer. En hoe moeten we nu verder? De grote broer, altijd zorgzaam voor zijn zussen. Bel me als je thuis binnen bent. Kijk uit dat je niet valt. Doe je gordel vast. Soms tot vervelends toe. De Bijbel geeft ons een zekerheid. Alle mensen komen een keer op deze plaats, nou niet op deze plaats, maar wel op zo'n plaats te staan. Je kan in je kracht van het leven staan. Sterk als een beer, mooi als een prinses. Je kunt ouder worden. Je kunt rijk zijn en belangrijk of niet. Maar dit maakt ons allemaal gelijk. Ieder van ons komt een keer op deze plaats. En dan? Ben je er klaar voor? Daar wil je natuurlijk nooit over nadenken, hè? Ons leven moet leuk zijn en aangenaam. En we moeten op zoek gaan naar dat wat vreugde geeft. Wat ons in onze kracht zet. Maar het is goed om ook de realiteit onder ogen te komen. Alle mensen komen een keer te sterven en dan komt het oordeel van God. Korinthe zegt ons dat wat we in ons lichaam hebben meegedragen ten goede of ten kwade, dat wordt afgewogen. Nou, ik zal u niet persoonlijk vragen, maar denk u voor uzelf eens na. Je kunt de kist volleggen met allemaal spullen die mensen graag hebben getypeerd in hun leven. Maar wat neem je nou mee als je straks de hemel ingaat? Als je voor die troon van God komt te staan, wat neem je nou mee? Je beul? Of je cv? Dat kun je allemaal niet meenemen. In Katwijk aan Zee, daar kom ik vandaan, hebben ze gezegd, in je laatste kleed zitten geen zakken. Nou, wat neem je dan mee? Dat wat je hebt gedaan in je leven. Dat waar je voor hebt gestaan. Dat waar je in hebt geloofd. En dat vind ik zo mooi. Er zijn wel eens mensen die zeggen tegen mij, dominee, mooi hoor wat u doet, maar ik ben ongelovig. Nou, dat is niet waar. Vind ik zo leuk. U heeft allemaal geloof. Ik heb zo een beetje rondgekeken vandaag. Ik had tijd genoeg. Ik heb hier heel lang gezeten. En ik heb iedereen van u zien gaan zitten op een hele eenvoudige manier. Zonder na te denken. Ja, even kijken naar het stickertje. Maar hop, zitten. Rusten op de stoel. Nou, dat is geloof. Vertrouwen dat die stoel je houdt. Dat je er niet doorheen zakt. Dat hij niet inklapt. Niemand van u heb ik heel voorzichtig zien aftasten en zien gaan zitten. Vertrouwen, geloof, berusten. Eigenlijk allemaal dezelfde begrippen. Dus u heeft geloof, alleen misschien niet in God. Dat zou kunnen. Maar geloof heeft u. Nou, dan is dat uit de wereld. Staan we toch weer een stukje dichterbij, vindt u niet? Wat zou Henny nou... Wat zou die nou graag anders hebben gedaan, hè, in het leven? Ik heb zoveel successen gehoord. Prachtige verhalen. Prachtige dingen. Hij heeft veel bereikt. En ik heb me laten vertellen dat helemaal in het begin van het land Aruba, waar hij de eerste premier was, dat die tegenstelling tussen de verschillende partijen ook veel kleiner was. Nu staat dat wat verder uit elkaar. En dat toen bijna heel Aruba blij was en dankbaar was met wat er gebeurde. Als het gaat over de AZV en al die dingen die genoemd zijn, ik zal ze niet herhalen. Maar ik ben er zeker van. Misschien was het niet een man van heel veel woorden, maar was wel een man van veel denken. Dat hij aan het einde van zijn leven heeft gedacht. En wat zou ik nou anders gedaan moeten hebben?
Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat je op een bepaald moment terugkijkt. Sommigen hebben dat al bij hun midlife crisis. Dan beginnen ze opeens hun leven het roer om te gooien. Dan moet het toch een beetje anders, want ze hebben al zoveel tijd verspild. Ik weet het niet hoor, ik heb niet persoonlijk met hem gesproken, dus ik kan het u niet vertellen. En voor hem heeft het nu ook geen zin, maar voor u wel, want u zit hier. Eén dag, binnen nu 100 jaar, is deze hele groep mensen is hier gepasseerd. En dan is de werkelijke vraag, bent u er klaar voor? Bent u klaar om God te ontmoeten? Om de eeuwigheid binnen te stappen? En bent u dan tevreden met wat u gedaan heeft? U hoeft geen staatsman te zijn om tevreden te zijn. Om met dankbaarheid terug te kijken in je leven. Deze maatschappij, dit land Aruba, heeft niet alleen staatsmannen nodig. Het heeft ook vaders nodig. Moeders nodig. Die er staan voor hun gezin. Het heeft opa's en oma's nodig. Misschien al gepensioneerd. Klaar met werken. Misschien dat ze het gevoel dat ze in de maatschappij geen betekenis meer hebben. Niet meer bijdragen. Ze kunnen bijdragen. Door er te zijn voor hun kleinkinderen. Als voorbeeld. In liefde. Liefde is een groot begrip, een groot goed. Wij Arubanen, of u Arubanen, wij die hier wonen, weten hoe belangrijk liefde is. Hoe dat een hart kan verwarmen. Hoe dat een situatie kan ontdooien. Die discipelen die raken in de war. Hoe weten we nou waar u naartoe gaat en hoe komen wij daar ook? Een goede vraag. Misschien heeft u zich dat ook wel afgevraagd. Hoe kan je nou daar komen waar Jezus is? Nou, het belangrijkste is om te weten dat hij 2000 jaar naar ons toegekomen is als een babytje. We hebben het nog niet zo lang geleden gevierd, kerst. Hij kwam naar deze wereld en veranderde deze wereld door te laten zien dat God liefde is. De kerk heeft het wel wat verprutst hoor in de laatste eeuwen, maar hij niet. En toen hij naar de hemel ging en de discipelen het werk mochten overnemen, het stokje mochten overdragen, toch een beetje zoals hier ook het geval is. Toen gaf hij zijn richting mee. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want echte liefde vergaat nooit. En hij geeft nog een route. Een routeaanwijzing. Als je hier wel eens vraagt, waar moet ik zijn? Dan zeggen ze, bij die ene cactus en die grote rode steen, of die grote grijze steen, bij de Shinichi, daar opzij. Dan weet je niet welke kant opzij en je weet niet bij welke steen en al helemaal niet bij welke cactus. Toch kom je er uiteindelijk wel. Zo geeft Jezus ook richting. Hij zegt, wil je bij God komen? Wil je in de hemel komen? Bij die ene kruispaal. Daar op Golgotha. Daar naar beneden. Op je knieën. Geef je maar over aan hem. Rust maar in hem. Vertrouw maar op hem. Dan is hij je weg. Dan is hij je waarheid. Dan wil hij je leven zijn. Als Aruba iets nodig heeft, dan is het zicht op het kruis. Zicht op de Heer Jezus. Zicht op echte liefde. En echte liefde zoekt zichzelf niet. Echte liefde verdraagt alles. En als je het nou echt niet weet, hè, draai je dan om. En loop terug naar een plaats waar je je veilig voelt. Noem het maar even thuis, home. Is dat niet waar Henny ook een van zijn campagnes mee begon? Ban, kaas, back. Nou, u weet het nog. Laten we terug naar af gaan. Terug naar huis gaan. En bij het begin beginnen. Mag ik u een oproep doen? Deze dag is niet alleen maar een dag om mee te leven met de familie Eeman. Om rouw te bedrijven over het verlies van een staatsman. En een vader. En een echtgenoot. En een broer. En een zwager. En een vriend.
en een partijgenoot. Het is ook de dag om voor onszelf vooruit te kijken. Weet ik nog waar ik ben? Weet ik nog waar ik naartoe ga? Heb ik wel visie? En als ik het niet meer weet, als ik de weg kwijt ben, kan ik dan mijn oog richten op het kruis om daar te knielen en leven te vinden door het volbrachte werk van Jezus Christus. Amen. Mag ik met u danken? Hemelse Vader, we hebben vandaag vele toespraken gehoord en vele bijzondere dingen meegemaakt. En het verwarmt ons om op deze manier afscheid te nemen van een leider, een groot leider en wellicht de eerste leider, niet wellicht, de eerste leider van het land Aruba sinds 1986. Maar we nemen niet alleen afscheid van die grote leider, we nemen afscheid van onze vader, echtgenoot, vriend, broer en zwager. We laten hem los. We geven hem over in uw handen. En we vragen u om ons vast te houden. Om ons kracht te geven. Om ons te dragen. In het verdriet. In het gemis. En als we de weg kwijt zijn, heren, wilt u dan maar net als die wijze, toen bij de wijze in het verhaal van kerst, wilt u dan maar die ster zijn die ons richting geeft. Het licht in ons leven. De weg waarover we wandelen. En de waarheid waarbij we leven. Vader, we danken u voor alles wat hij in ons leven betekend heeft. En we laten rusten wat hij nagelaten heeft. We danken u voor wat we in hem ontvangen hebben. We tellen onze zegeningen. En we zien met hoop vooruit. Want u wijst ons de weg. We bidden, heren, of u zijn vrouw en kinderen en broers en zussen, zijn nabije familie wilt troosten. Of u ze wilt dragen. En of u ze wilt zegenen voor de dagen en de taken die voor hen liggen. Want het werk moet door. Aruba moet door. En het leven gaat door. En we willen dat doen onder uw zegenende hand. En we vertrouwen erop dat u zult volmaken wat wij gebrekkig bij u inleveren. Om Jezus wil. Amen. Sorry, ik ben hardleers. Hartelijk dank, dominee Hazenoot, voor uw woorden van hoop en zegen vandaag. Bueno, damas y caballeros, ya llegando a la parte casi culminante de ceremonia hoy tarde, me quiero toch agradecer a nombre de familia Eyman completo, Comisión Nacional de Funeral aqui, senhora Grace Coleman, a nombre de secretaris e de secretaris de ministerraad. Dank também a Junior Arens, John Fleming, a Franina Henriquez e Turistanco a preparar aqui. Também comissão de Partido AVP, senhora Miriam Cruz, Robert Maturo, Suleika Wever, Remy Van Nijten, John Hassel, Adeline Oliveira, René Herdé, na nome de família e Partido AVP, na Turistanco a traga para a tarde aqui está uno inolvidável para a família completo. Me quero invitar sim para vir dirigir murata sim aqui uma canção mais bonita mesmo, um dia favorito na de senhor Henny Eyman. Artista Lotisa Raven, Amazing Grace. The sound that saved a wretch like
now I found was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found I was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found was blind, but now I Masya danki na Lutisa Raven pa e bonita interpretasyong The Amazing Grace. E nel momento na ngaki, famiglia nang ta abandonando e momento aqui pasina por duna iba-hiba, Sr. Henny Eyman, na su ultimo lugar di descanso. Tayama e drager ng dami di krans pa bindilanti pasina ng porhiba isaki. Masyadang kita na Sr. Johnny Sarbay, itambe Sr. Nico O'Connor, pa e musika kunang interpreta awe tardi. Adelante, Nico. Siguro televidente, ahora aquí poco a poco nos mira ya cabe familia abandonando lo cual te trata de área de plaza Henny Eyman, pero junto con mi meeting señor René Herdey, seguro señor Herdey parte de comisión hoy un día hopi duro señor Herdey también de entrevista con señor Carmichael Baker ma intervención con años nang atraco ne agora aqui tu momento hopi duro também para família nang e tu ser semana para a família é incrível. Mike em seu speech a mencionar diz algum aspecto de rol e importância com Henny como uma homem grande a honra na vida no momento que o chão a falecer e a tomar cargo de família e a para como tata per uma grande para cuidar da inteira família ela procurar estudando na Holanda para a entrada para cuidar da sua família e abbiamo Aruba ando procurar para a turba escola
Tem anécdota que estava tendo Mike, que era mais chiquito, na mão, ou para a escola, para a escola. So Mike estava tomando muito, mas que era para a escola. Que mengo, dentro faceta de na vida, gente de família, gente da maneira, é sunco a ter na junto. É uma família que será, e gente estava eleim de família. Panang é perdida, tá 100 bia, 1000 bia mais grande que é perdida que está para nós, como partido, ou como cidadão, ou como amigo, ou conhecer. Diz outro anedota, a Remawak, gente atrás, maneira shot de cerveja, bota de cerveja verde, a rebombar, atrás bisa ayo gente. Estava a conhecer que gosta de cerveja verde, de bota verde. Seu amigo não tá sua falta voltava. E simpatia mesmo de seu rol como político, como líder de nosso país, calando nosso país, no momento que nós estava na Venezuela, não tinha uma faceta de nossa vida que não toca. Assim, Um dia duro, seguro para como colega e partido também. Para nós dois, está. E me agradecemos para passar o dia aqui e para dar-nos recuerdo mais de grande pessoa aqui. Seguro, palavra de aliento na pueblo de Aruba. Sí, danke na gente del pueblo para sostenernos, para passar o dia aqui conosco, para a conhecer gente, para sentir o efeito de seu amor para Aruba. Danke e van quedar juntos, para nós, a família mestre de nós e nós mestre de outro. Danke. Obi força, Pablo. Siguro sa akin itong tremendo persona, Senyor René Hardey. Siguro años ng partido AVP, trabajando de cerca também com o Senhor Henny Eyman Mainda. Nós escutamos também de entrevista com Carmichael mencionando algum de trabalho ng Kabinda Hasi, iba mira e emoção também de sua voz. Mas sobra na também, pero maneira de mencionar, Sheng, família mais pisape família, pero panan também, é tanificar hobby para uma pessoa assim aqui que cresce, é partido back depois que não mencionar também, depois que ela é partido, que acaba de no momento que tem solo assento e essa de crescer partido, vira partido AVP também dia também. Depois do discurso de Dominique Hazenot, nós turta sentir paz. Nos turta sentir tranquilidade com o mensagem que ela traz que está a través nos turta tem crença que nós temos ser supremo que está nós. Ora, verdade, é uma pergunta hope clave, bota claro para todo mundo. Essa é uma pergunta sempre, não está bom para pensar em você, mas é realidade. É realidade. Nós não pensa nesse momento, mas em verdade, maneira dominante mencionar também, nós tour dia, apesar de nós Porto Rico, nós porta que posição de comunidade, nós tour dia tá dormir em carro. Ela se duidelijk, bota bai com o passport, bota bai com luxo, bota bai com o que bota bai. Hopi bonito. Pero popolaga legado atrás e esse é o qual Senhor Henny Eyman talaga nos país com legado caminho que ave a rindi honor a sua persona todos não com a papia durante qualquer entrevista com um lugar ave junto com o seguro Carmichael Becker Shomara a mesma persona Ivan a mesma persona também a várias entrevistas botar para que planificar para não no momento que nós estamos na vida nós temos que sorrir para nos fazer bom e ora nos chega dormir e sossego eterno e legado que nos está lá atrás lo tesoro eterno também. Exatamente. Televidente, nós pedimos que era conosco, por certo, nós temos informação for da irmã Isla Boneiro, também nós seguimos transmissão aqui, saludo para Boneiro, através de Flamingo TV, assim, leu como compreender, também a retransmitir sinal aqui para a Isla de Boneiro. Mas danke para mensagem e informação em quadrenta. Nós queremos informar, que disse que nós temos Carmichael Becker, vivo e diretor for de Santana Protestant. Mientras tanto, nós está claro para despedir e será o que está a conclusão de lo que a sociedade de Ferry Mainda tem com
Anto Teleruba lo vai sigi ku el momento aqui? Sim, nós pone um portrait para comemorar o qual trata recuerdos não que queda atrás de portrait. Sei também nós temos que recordar portrait, quizás a opinião não gusta sacar portrait, mas sei um momento não que acaparar o qual vai assim durante a vida também. Sabe nesse momento não que durante o slideshow também que para mirar aqui mesmo na Plaza Henny Eyman é diferente portrait não, ante portrait portar por um still shot. Pero den e portrait po mira assim na hopi alegria, bota mira a situação que tá den, se momento de grito, afeta momento de alegria, de llorar, de emocional. Tudo isso aqui bota mira de portrait, se sabe também momento que mister queda sempre de história. Agora que nós está guardando, já que nós mira o corpo policial, motorizado está preparando para assim na salida. De maneira para mencionar, Ivan, não vai nenhum caminho, mesmo que no momento que mainta, no momento que nós está posicionando de, por exemplo, Aurora para casa partido, nós está fazendo slideshow e assim uma vez que o cortejo fúnebre chega nesse sítio, nós está bem back em aire. No momento na aqui, mas claro, boa palavra na Ivan. Para mim está mais com prazer e honor para assim transmissão aqui acompanhando o inteiro time. Para assim essa aqui passou é algo que nos merece de cumprir com ele, é dever para nós que trabalhamos no mundo de mídia, assim essa aqui. Para mim é prazer acompanhar também Andrew, já que não a mim está despedir, a também vai despedir e nós pedimos mais queda conosco, passou disse que rato no momento que o cortejo fúnebre chega na Santana Protestante, nós estamos vivo e direto trabalhando para que duna a última parte de transmissão especial aqui. Mas claro, de parte personal de Aruba, que está a dia aqui mesmo trabalhando cerca de estado de Aruba, Riba Plaza, Henny Eyman, nos que agradecemos, seguro para minha parte aqui ainda nos falta para concluir junto com o Carmichael, mas de número de turnos que trabalha aqui mesmo na Plaza Eyman. De nome de Xiomara, como também Maslat Carmichael, nós agradecemos para o dia sintonizar a Aruba durante o dia aqui que nós está comemorar o legado do Senhor Henny Eyman. De minha parte, vez mais condolência e hope e força na família Eyman e com seguro, Senhor Henny Eyman, sossegar na paz. E televidente não está tomando over a transmissão, nós estamos aqui na Santana, no momento aqui praticamente nós aproveita e acaba corpo militar preparar, com o dona e rende e honor na Primeiro-Ministro Senhor Henny Eyman, sua despedida aqui na Santana, também nós aproveita scouting Aruba presente, familiar não está presente aqui na família não também como se chega acaba aqui na Santana de Caia Ernesto Petronia. Dentro de mais pouco o restaurante mortal do Sr. Henny Eyman lo está aqui na Santana, caminha o último despedida lo toma lugar aqui na Santana. Depois de for de hora de menta trempang, cerimônia que começar com nosso 13 pavo for de Aurora Funeral Home e depois cerimônia na postura cantor e para lo que trata parte aqui pues prácticamente lo que el televidente está mirando en el momento aquí está full preparativo para la llegada del restaurante mortal del señor de Henny Eyman. Nos podemos escuchar palabras ng awe di kende ikiko elanifica din trabaho di su función como dignatario, mandatario, amigo, político, tata, homo, rumán, amigo, pues palabra ng ku resonar awe, una persona correcto, recto, para la vez también socialmente respetuoso para lo que trate parte aquí. Pues no está en espera en el momento aquí, de un rato para otro, camina cultura y cortejo fúnebre lo llega aquí, na Santana, aquí na calle Ernesto Petronia.
Seguro una cobertura ave con toda la gente a seguir de cerca y una vez más la gente del team de producción de Telaruba a dirigir gente y cobertura aquí. Cada trabajador, cada detalle, baudia huevo, supervisión general del director, señor Giovanni Koch, y gente del team de producción que trabaja para Boawe, gente del día, para lo que se trata creciendo entero estatal, na honor del señor Henny Eyman. Varios puntos resaltantes, seguro, de diferentes dignatarios, ex-dignatarios, pero ainda durante la hora aquí es un más resaltar y bachete comentarios de cada uno de dirigentes aquí, políticos aquí, ex-políticos aquí, de una palabra tanto de ceremonia como de entrevista, palabras lo que da como recuerdo y consuelo para la familia seguro. Pues no está en espera de un rato para otro. El cortejo fúnebre lo está aquí, nos está evitando. Mientras que nos está evitando, ya están trabajando, llevando ecrans tan parte para dentro. Nos evita gente, guardia de honor, tanto de cuerpo militar, también nos está evitando Scouting Aruba, su drum band, nos evita cuerpo policial aquí presente para lo que se trata. Último parte, último ayo, na señor Jan Hendrik Henny Eyman. Pues nos ve una gran cantidad de personas presentes, gran cantidad de familia, pero gran cantidad también de simpatizantes, personas que siempre acá junto con él y junto con el partido AVP está presente aquí para despedir, para Bisayo, para siempre arriba el mundo aquí, el líder político, señor Henny Eyman. Prácticamente ya no acabamos escuchando sirena de cuerpo policial que ya está comienza a ser línea de rotonda de calle Ernesto Petronia, banda de escuela dominicas y la sal colegio toda área ahí también será en el momento aquí. Pasina cortejo fúnebre por llega cercanos. Se ve el cuerpo policial ya acaba en el túnel, guiando tráfico, dirigiendo a toda la gente que parte aquí. Aquí está Telaruba creciendo pavo. El último parte de cobertura de despedida. Ex primer ministro del país Aruba, señor Henny Eyman. En el momento en que nos está motor unit del cuerpo policial será prácticamente parte completo de calle delante de
di Ernesto Petronia, non sta vai arrivato para studio, ya no sta back nel momento que el cortejo llega más cerca de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué se debe? Ja, il segnale sta. Ja? Welke batterie is de level van? Deze? Ja. Alsjeblieft. No, non ti nada pegare i bacchetti, quanto di oggi? Sì, fino a che mi non usa mai. Quanto è la batteria da? Pero ito doon namin number? Aguantami meia ora? No. Y en el momento aquí el cortejo fúnebre con el resonante mortal del señor Henny Eyman llega a Santana. En el momento aquí nos está ahorita en el momento aquí la llega nos delante. Sta evitando nel momento aquí. Famiglia non trabaja voor die bus también. Nel momento aquí sta guarda también cargador di caja. Quello tinco toma over. Sala más para atrás. Ahora no sale más para atrás. Para ding. Para lo que te parte aquí. Están preparando, pasando después dragers nan toma over, con de casa sigo met abira erumanan. Están prácticamente dragers nan toma over de casa que abira erumanan y que amigo nada más pegada di señora. Henny Eyman lo vai para dentro.
mientras tanto, dragas nanta clapa vai. Trece è cobertura final aquí for di Santana d'Incaya Ernesto Petronia. Tanto que poco a poco parte aquí. Familia, resta na mortal tawaro poni, riba parte di Willa, pasina. Mientras tanto, nuestra vida ya acaba
el restaurante mortal del señor Henny Eman. Taponi na su último lugar de sosiego. En el momento aquí. Nanta va a preparar a Dominique. Así mi por paso, un tiki más otra banda. Para nos poner a palabra de Dominique en el caso aquí. Laten we zoveel mogelijk doorschuiven, dat zoveel mogelijk mensen ook kunnen horen wat er nog gezegd wordt. Indien mogelijk zoveel mogelijk doorschuiven, daar is nog wat plaats. Dan staat u wel boven winst, maar... Ik zal hem... Iedereen een plek? Bueno, se espera die última palabra de Dominique aquí en Santana para despedir. Está pidiendo para tu nada más cerca que posible. Wat een indrukwekkende intocht op deze begraafplaats. Of misschien moet ik zeggen, wat een indrukwekkende afscheidstocht. Want hier op de begraafplaats in Oranjestad leggen we het lichaam van Henny Eman te rusten. Dat doen we door hem te begraven. Begraven doen we in de hoop, in het geloof, dat we het vergankelijke lichaam zaaien in de aarde, om het op de jongste dag, op de dag van de terugkomst van Jezus Christus, weer op te doen staan. In een onvergankelijk lichaam. Het is ook de plaats waar we voor de laatste maal afscheid kunnen nemen van onze geliefde echtgenoot, vader, broer, zwager, oom, vriend, partijgenoot en leider van het land Aruba. En we doen dat in diepe dankbaarheid, met groots respect en met eerbied voor wat hij voor ons allen gedaan, betekend en bereikt heeft. Dit is het moment waarop we los moeten laten en over mogen geven in de handen van de eeuwige, de almachtige, de vader van de schepping. We doen dat in hoop, omdat we geloven dat hier niet het einde is en de dood niet het laatste woord heeft, maar dat zij die in Christus ontslapen over het lijden van de dood heen getild worden en dat straks het leven overwint over de dood en God iets nieuws begint in zijn rijk. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede heersen. En ik lees u uit Openbaringen hoofdstuk 21 vanaf vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen vanuit de hemel van God, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw of jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
Want dat hoort bij de eerste dingen. En die zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Laten we onze hoofden buigen. Almachtige God en Vader, wat meer kunnen we nog zeggen? U heeft gegeven, u heeft ook genomen. Onze geliefde Henny, onze geliefde man, familielid, vriend en leider. En hier leggen wij hem te rusten. In de verwachting dat u verder gaat waar wij ons terug moeten trekken. We bidden voor troost, kracht, leiding en hulp voor de familie. En we bidden dat wat u door Henny begonnen bent, ook zult afmaken in de volgende generaties. We leggen het zo alles in uw handen, in het vertrouwen dat u alle dingen wel maakt. En zo bidden we, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik geef u de gelegenheid om afscheid te nemen, maar eerst op een eerbiedige wijze wordt de vlag opgevouwen. No momento na aqui Cuerpo Policial de Aruba. Também tuna é protocolario do doble bandera de Aruba. E despedes aqui e entreguei na esposa de senhor Henny Eyman. Pasina honra seu trabalho que ela desplegar para o país Aruba. Depois que o Domini acaba é parte. Ja. Saque para arriba, saque para arriba. Ja.
familiares, hermanas, amigos, de nombre del entero pueblo de Aruba, recibir bandera aquí como un símbolo para honor y respeto para el difunto Henny Eyman, el primer ministro de Aruba, para todo lo cual quiera dedicar para el pueblo de Aruba aquí, todo lo cual pudiera significar para el pueblo de Aruba aquí. Espera que Señora lo pone de un lugar de Señor está, cada viaja aquí, está esta muestra de gratitud y el pueblo de Aruba, para su familia. En ook voor Henny mag gelden Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van wie mij benauwen. En u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. O heil en goedertierenheid zullen me volgen. Alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere verblijven. Tot in lengte van dagen. Als u achter u kijkt, ziet u de regenboog. Dat is niet alleen maar een teken van Gods trouw. Het is ook een teken van Gods hoop. Het houdt niet op. Het gaat door. En we danken God. Amen. Pues esa es la palabra de Dominé, mientras que agua está fientiki, en el momento en que nanta vai baja caja, mientras que Rubén Cruz y su Aruba, patria aprecia, nos cuna venera, chiquito y simple bo porta, pero si respeta, oh Aruba, dushitera, nos barranca tan sima, nos amor pa botar sina grande, nada pa quibre, nada pa quibre, mo playa danta admira, cu palma turdorna, mo escudo y bandera, orgullo di nostro, oh Aruba, Luchitera, nos palanca tan sima, nos amor botas sina grande, nada pa quibre, nada pa quibre, grandeza di tu pueblo da su gran cordialidad, tu Dios por guía y conserva su amor para libertad, oh Aruba, Luchitera, nos barranca tan stima, nos amor pa botar sina grande, nada pa libre, nada pa libre. En nombre di staff e personal di Teleruba, cada un trado e di parte nostra que traja, nos sta desear a família hope força, consuelo e que Deus está todo-poderoso bendicionando e por ajudar a surpassar o momento difícil aqui. Danke para seguir a cobertura aqui de entierro e despedida do Senhor Henny Eyman.